sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Harold manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Harold. Nasa paapimusay ti amak gapu iti sakit. Ket gapu ta agmay sa aklang nga anak, dakda kami met nga aginati agnanaed iti balay ana ipundar da iti daydi amak. Agpapaayak kas may sa security guard iti may sa akumpanya ditoy lugar mi. Nakasingsingpet ken nakaananos unay ti inak. Banag apagyamanak unay iti Dios gapu ta isu ti ina nga inpaay na kanyak. Isu na laeng ta nagbalinak met aloko-loko nga isu ti inak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mama! Mama! Anya da ita, iho. Naibos ka din ti shampoo. Awan mo't dito yan. Anya, naibos. Nakakabkabil ko lang itay. Awan nga, Rod. Ay, naikalakit din ay. Nan kita man. Ay, day taban ne. Nuulig ko tinuklaw na kadaitan. Inyalis yumat ngamin. No dito'y kumasigod nga yan na, di nakita ka dagos. Ay, sarang nga mindagita matama, anak ko. Saan aday tangiwat mo te agpirok? Iyalandak man gaya may titwalya. Nalipatak matin tinangala. Sige. Mabit lang. Tamangala ak itisidet mo. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak, Harold. Awan anyaman na, Ivy. Amumat nga ramidag amin. Basta parakan ka. Ay sus, nagsauman ng jam-amok. Kat talaga, mat. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ivy. Alawanan. O, kat dumanon tapay di tabalay Intapay agkape. Ay, kwa. Saanin, sweetheart? Itay pa'y ngamin nga gururay ni mama. Mapan ko pa'y sukunin ni Jebalay da Uncle Roland. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti panagmaneho mo, Wen, sweetheart. O sige. Mapana ko, sweetheart. I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Hello, darling. Hello, Harold. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko. Itay ka pa'y nga awagan, Kwa. Pasensya kan, darling. Nabatik kami ti cellphone ko dito'y balay. Isu nga imay ko pa'y sinubli. Kasta ka di? Wen. Sorry naguray ka itinabayag. Okay lang matkit ni. Aywan gayam. Naipawit kon. Di ko na mapagdaon mo iti baro a motor mo, darling. Wow! Agyaman darling. No problem, darling. Pakaragsakak ti mang tulong kan ka. Ibagamlaan no anya pa'y ti kasapulam. Tano ka ba ilag? Ited ko. Okay ako nitintad mo apang daw ni tigatanga ka motor, darling. Katagyaman akmanan ha? Awan anya man na, Harold. Kastuyak kami na talaga no ang gusto akiti may sa lalaki. O sige ha, umawag ak tumanan inton rabi Hadupay nga mintinaskan nga aramidag ita. Sige, Luisa. Agan-anad ka kumadita, ha? I love you.
Wow! Kasla baro ti motor mo Harold. Siyempre, Daanan ti sigod ang motor ko. Rugak-rugakan. Iso agim mata nga kiti baro. Ha? Gimatang ka, wano? Nagpagatang ka. Ha? Si Kamat. Apay, masapol pa ilaang ayang ibalikas mo. Nayon nan apare. Adda amin ditan. Ha? Bilibak at talaga iti kinadiskartem, pare koy. Iba talaga kapag may itsura ka. Gwapo na. Madiskarte pa. Tagtagari ko nakmanan, pare. Oh, kat. Paayusam nga rodan ti baro ang motor mo, Harold. Ay, kato na. Day talaga yan. Ala, lumugan kan, tamapanta iti sigod apagin inumanta. Ije ayan dami ka, wano? Ije ayan da Vanessa. Komporme, pare. Basta adda arak. Kan chicks, kunam pare. Me in the morning, a kiss me. Mama? in the- Oh. Nakaring kagaya men. Ala, tugaw ka ditan. Tamang idasara kiti kanem. Kapag iso, dandanin maluto to iprit-pritok apagarbo sa ranta. Nagsakit ti ulok. Oh, kasano kat naparpartag kamot asimang pat ederabi. Sinubra aman nga bilang tinaginumiti ara. Ay, napasubo man nga rudan. Ikandak man kiti tinalami isa danom. Sige. Mabiit lang, tamangalak iti ref. Ikami ti ado nga ice, mama. Wen. Oh, adto iti danom iho. Ma. Agyaman ak, mama. Urayak la na bang aran nga minom iti nalami sa danom. Ay, yak samot makapangan. Kaslakayat ko laang ti agsabaw. Awan ka diti sabaw nga inluto yo. Awan ngamno kayat mo o di ilutuan ka iti noodles. Sige man, mama. Law kami ti itlog. Taiso laang ti kanak. Sige. Urayam labiitin. Sa nabali, tamabiit lang met amaluto ti noodles, iho. Kasano, pare Harold? Nabartakan samatan. Hindi mo samatan kabalan ti uminom. Agawin talangan, pare. Kabalag pa pare. Ay. Danag mo na yan. Uminom ta ba Saan nagpaya na, Bartek? Oh, wow, chicks. Hello, Mika, my love. Nabartig kan samit din, Harold. Uy, sana niya. Tinabartag, nakatulog. Siya, saan pa Kita mo, no? Still kicking. Kinapudno na. Itay nakapalang urayan ni Harold, Mika. Nagbayag kan tumat namin. Masipsiputak nga ron. Ako manita iti lamisaan anak ito gawa. Talaga, kitkitaan kita. Hindi ka matlangit din. Magkarit na. Pasensya ka, Harold. Iso da gamintin mo na customer ko. Iso da mo tinakitibolak. Ken may sa regular customer mi dagi jay. Boss dagiti ko contractors. Big time dagi jay. Kat big time kami mat Uwan nga ito When amok. Ngan first come first serve basis kami ngamin dito eh. Amok tayo tasan
kadi? Okay. Nangabakan. Agad, kasano, rumarta nga rod. Mabalin? Okay, agpakadakpay ko ni boss. No palubusan nak o di go. Ngam na saan, sorry. Palubusan na ka tayo dyan. Ang bayad akmat, iti uray man o. Nunay ka na ya, iho. No di mo mat ngamin amo a kontrolan ti panaginom mo. Ay, anya nga ita. Ato'y ti danom. Uminom ka. Madikon na talaga. Madikon ti uminom iti arak. Ay na, italang dayta angam. Enton mayat manantirik nam. Uminom kan tumanan. Grabe. Uray ak lagkapsot. Nagsakitan ti karamo ko iti kasasarwa. Ay kadanusam. Tadayta mo ti kinayat mo, iho. Husto nga minan ti arak. Kita man ti kasta alangam. Sikamot lang ti marigrigatan. Saan mo't ngay daw dawat, iho? Angam, kasanon, no makaala ka iti sakit, gapo iti kanayo na panagin inom mo iti arak, Alala, iturog mo pa ilang, iti kasta, masubot mo ti puyat mo. Hello, Luisa. Kumusta kan? Okay, aklaan, Matt. Sika, kumusta ka man din, Harold? Okay lang, Matt. Naawat mo ka din, timpawit kong allowance mo? Wen, katagyaman na ka? Awan ang yaman na. Sobra day jay. Iso ang mabalin mo pa iti gumatang iti kabarbaro abado kan pantalon mo. No, magatang mo, ti ko na akurso na ma cellphone. Wen, mapanak to gumatang iti t-shirt kan pantalon ko, Luisa. Okay. Ibagam lang, no kurang, tanayunak ti pawit ko. Saanan, Luisa? Umanayan da jay. Ket ulitek manen ti agyaman, ha? At daman damagakan ka, pare Harold. Anya dayta, Mark? Anya nga iti aramidam. Numaamuan ti nobyam nga at dagayam sugar mamim iji abroad. Ah? Si kagit di, Matt. Di nan tumaamuan, pare. No bilang laang nga rod tamaamuan na, kunak. Numaamuan na. Sigurado a pagpilian nak. Siyempre, isunan to ti pilyak. Ket, kasanon ni Mika? No ni Mika, awan parikot iti dayjay, tapas time ko laang dayjay. Believe ako na talaga kan ka, pare. Sana all. Ay, katuladan nak ngamin, pare. Ay, saanan, pare. Kontento ako ni tinobyak. Diyak kaya't adadaalan ti panagtalak na kanyak, pare. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't nga addan to pagbabawyak. Intun dumtang ti mauding aldaw. Apay akas lagi ka makatal na dita, Harold. Ha? Itay ka pa'y nga agun na unnat dita, ah. Apay, nasakit ka di man ang tilikod mo? Ay, awan nga rod. Sapay iraman na ti sikat ko. No kumaro, kat kaslamatukol ti sikat ko. Kayat mo ka dita mapantamanan agpailot? Bareng pumipya ti sakit na? Ah, awan man nga agpaiso. Kaslakim maro nga minita kahit. Mo sige, urayan nak nga rod, tagsukatak labiit, Harold. Ah, sige, agawaam nga rod, Ivy. Itaman pa'y adi karimwar, iho. Apay, awan duty mita. Awan, mama.
Of ko ita. Rumuarak ko ma. Ngam si madutak matan. Adda siguro rikrik na anya. Ha? Ay na amamukan, Harold. Nagsakit nga rod ti sikat ko. Kan kaslag bubusog ti tiyan ko. Nabayagan day ta rikrik na Apay no, inkalaang nga nagpa-check up. Iti kasta maamuam no anya day ta marikrik nam iho. Saanan mama, gastos lang. May katumot lang dito eh. Diyak lang siguro natunawan. Iso akas to iti marikriknak. Apay ngay nga taasaan matan nga umawawag ni Luisa. No awagak? Saan mo tas mong bat? Agriring lang iti bangir alinya. Padasak man nga awagan iti messenger na. Awa na talaga. Uray klatan nga iso ti umawa kanyak. Makita ng tumad lang siguro tinakaad-ado amiskol kan chat ko kan kuana. Sigurado nga awagan nak tumad laang dayay. Nagadumot ang tinorder mo amakan, Harold. Imbang numaybos ta dagita. Ay kat ibusan ta. Aywan gayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Ay, wow! Thank you, sweetheart. Happy anniversary too. I love you, Ivy. I love you more, Harold. Mala. Mangantan. Iti kasta, saan ang ilawan dagiti in-order ko amakan? Okay. Agbusog ta ita, Ivy. Ato iti platon. Karga ako niti inapoy, ha? Sige. Anya ti kahit mo sidaan. Agpili ka, ta iso ti kabil ko iti platon. Dayta man chicken curry, sweetheart. Okay. Atoy. Thank you, sweetheart. Mala, mangan ka lang nga mangan, sweetheart. Taado ti makan nga in-order ko. Agbusog na, aging ga iti kay-kayat ta. Anay ko. Mama! Mama! Tulungan na! Mama! Apa yan, Harold? Aganano ka? Nagsagit ti tiyan ko, Mama. Hiraman na may timbukod kan sigat ko. Anay ko! Ko! At tinasayaan. Itaray ka lang nga ni hospital anak ko. Sige, Mama. Talaga kami nandiyan kung kawalan nga ibturan pa iti sakit na. Anay ko! Anya gay ti ko na dagiti doktor, balasang ko. Anya kano ti sakit ni Harold? Acute pancreatitis ka no, auntie. Anya? Ano ti reseta ti doktor nga agas na? Masapol ka no atumaron na dagijay. Iti kasta, pumipia ti sakit alaklak amon na. Sige. Yag mo nga rod taure siya kundi mapan gumatang iti agas balasang ko. Saanan, auntie? Siya kung timapan. Urayan daklaangan dito eh. Agsubliak matlaang nga dagos, apaman amakagatangak iti agas ni Harold. Adto iti agas mo, sweetheart. Tumaremon, iti kasta, daras ka nga umimbag. Umimbagak pa ingata. Ivy. Katuan, asino ay ito nang ibaga saan kan nga gimbag? O ala, inumo man ti agas mo, Harold. Adtoy,
Agyaman na, sweetheart. Awanan niya man na, sweetheart. Ivy, pakawanan na ko, ma. Pakawanan ka iti anya, Harold. Kadagiti nagkurkurangakan ka. Ay, sus. Awan ti nagkurkurangam kanyak, sweetheart. Mala, iturog mo kit din, tapno makainana ka. Mama, Apayin anak ko. Aglulwa ka mo ito. yak samat na agimbag, mama. Ay, di ka kadiyak sa uiti kasta anak ko. At daasi ti Diyos. Ang mukha di nakabaybayan. Mamati ak nga agimbag ka pa, iho. Mama, pasensya kayo no nagbali na kasukir nga anak. Agyaman na. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Ipatpatay. Kanaya iwanan daklat. Alala, di ka nagsagit, iho. Ang moment no kasano ti kinapatid mo kanya, Harold. Isong hagpaimbag ka. Tadyak lakit di ka ba ulan, numapukaw ka iti imatang ko, iho. No, mama, Ti kasayaatan nga aramidom ita. Katakararag ka, iho. Kindawam ti tulong ti Diyos. Iti kasta, pagimpagan na ka. Di ka ko mamaawanan, iti namnama, anak ko. Diyos ko. No dahito'y tidusa. Kadagiti saan anasaya at ngayon nararamit ko iti kalabas. Ikarikatak nga aklunan. Ng pangaasim ko ma. Tapagimpagan nakpay. At tuyak asi papakumbaba nga kintaw iti pampakawan mo. Diyos ko. Kansapay ko. Tay kanakpay iti gundaway. Amang ilinitag kadagiti nagpindutan. Pangaasim, Diyos ko. Ita, Miss F, madama paylaang nga agpapaagasak. Agsubli-subliak ija ospital, ket jak amo no agimbagak pay. Panagriknak ngamin ket ininot metten ti panagkapsot ko. Pasaray agsakit ti tiyan ken likod ko isu ajak unay makaturturog. Jak met unayan makapangpangan gaputa maiparit met ti mangan iti adu isu adak kelen ti kimmot tungak. Sigon kadagiti doktor ko, naalak kano daytoy iti sobra a panagin inom ko iti arak. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ni Mat Luisa, nadamag ko anagsakit kano daytoy. Agingga nga insubli na ti bulod na abiyag isu anapukaw ti komunikasyon mi. Pagyamanak met unay gaputa oray kasano ti kinaluklukok idi, nagtalinaad metlatta ni Ivy iti sibay ko. Isuda ka ni mama ita ti agtintinulong amangas asikaso kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. Awan imposible iti Diyos. Mamati ak nga agimbag kapay. Di ka umibat ako mararag iti Diyos pagayam ko. Patibkerem ti pamatim kinkwana. Di ka agliway ako mararag. Isulaeng ti kalalaingan nga agbalin a doktor mo. Malaksid iti dayta tong palem amin nga ibilin ti doktor. Taamok a makatulong metlaeng dayta iti nadardaras pay a panagimbag mo. Alakastan pagayam, Harold,
Kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritan nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo ang naglinged itinagan a Rinaldo manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Rinaldo ti sibubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan naklat takuman iti Aldo. Isu ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat kumanmat adenggan ti pan nakaidrama to'y padas ko. Katsapay la kuma, tama pagasatan mat amapili, tuyin patulod ko akapadasak iti biyag. Tinak istoryaan ita kat may papan kadagiti dua a babae ang nakariknaak iti ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, bigbigat, daw. Bigbigat ngam dagita madan manok mau tiap aprusam. Ay ket normal ta isumat nga rod ti taraken ko nanang. Isu tayan ti pagbirukak, isu arumbang laeng nga rod nga aywanak. Ay na, isu adi ka makaas-asawa, tadagita lang taraken mo ang manok tas asikaswang. Ay ket makaasawa ak tulat ta ka dinanang. Danag yun aya. Kanon tupay nga, daw. Kano 35 maun. Ang maging kaita, awampay lang, rubiam. Addan to nga rod nanang, di kay kadi madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon tulakit din. Ay, awan latam mo ko, daw. No di mo dyan, di kinamamalot mo. Ay, yakon mas daaw. No aglaklakay ka na baraw. Aho. Apay, ti kunayo itulok kumet nga aglaklakayak abaro. Pulos mo't Ay, urayon nyo, ta iyawid kunto ti agbalin amanugang yo, nanang. Anong tupay ngay? Inton pumuraw, dewa. Laklakayan kan, agam di ka mo lang naknakam nga ngay. Ha? Surong ka. Ayos! Layos man ang tiarak no kastoy lang, Aldo. Lakit di apare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan apare. Isungarod nga aywanak idaan na imbag. Tartarak nag iti husto. Ta isuda ti puunan ti swertek. Swerte tayo ko ma. Aywan nga ayam. Swerte tayo ko kuma. Ay kat, intayo pa'y mga na. Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom inton rabi Ay katuan apare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo Iti ayan ti balasang asab sa bungam. Ayos. Makitak man nga ruden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasanungay ti ibagbagakan ka. Juan, jakili ba? Nga adamot rit nakken ka, Aldo. Iso na lang ta. Anya, Cynthia? Mamalot kamot ngamin. Ay, ko.
Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapatag. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. Wen ha? Ngamtyak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ha? Ngam, no ikarim kanyak, ang maikat mo day ta bisyom. Dakkel tinamnamam kanya. Ha? Ko. O, sige. Ikatoy kung ti kinamamalot ko para kan kasinta. Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Wen, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapal ako mga ron. Tatong padom day takarim, Aldo. Wen, promise. Aklunan nak ngarudan, Panik na kampay ating bagam kanyak, Aldo. Ah? Ikatampay nga umuna ti bisyong. Sakbay nga klonin ka. Anya? O niya, kabailam ka din haramidan ti kayat ko. Ko. Sige. Day talaang aya. Basic. Tungpalik ti kayat mo. Gaputay ayatan ka. Ibagamlaan, no anya dagita kondisyon mo, taramidag. Mapanagnakaklaan ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo. Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo intong bigat. Kwa, pare Fredo. Jack, sapay makasurot kada kayo. Ha? Apay nga Kwa ngamin pare. Imparit ni Cynthia ang makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka makipalot. Katday tamo ti pagsapulam. Kakaiso na nga suswerte ka iti day ta abisyo. Ita, paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day as Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrugwat kagit din, tamapan tayo makipalot. Kwa, Fredo. Apay, di mo imbaga aya, aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam, Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Wana, ngam di nakamat nga rod maawatan, pare. Tibiro kem kat jay makaawat kan ka. Sayang ti swertem iti palot, no ni Cynthia ti maasawam, pare Aldo. Nagpapukis ka magtaldaw. Wala nang. Mayat matlaan ka ditipugis ko. Ay kumayat ha. Hay, bagbagay mo ti kasta apukis ba o anak ko. Agyaman ak nanang. Sige, tarumarak pa'y. Sa day no, ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungag. Dana, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mat Siyak pa'y ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Oh, mamati at tao intun adan yawid mo, anak ko. Uwin ka di. Asidagan ti panangyawid ko kini Cynthia nanang. Nubiam. Nubiyak to ananang. Na, apay, sigurado ka nga klunon na ka, ha? Uwin. Iso nga rod tinang ibaga ang agpapukisak. Iso asiguradong aklunan lakday jay, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Agyaman ak pare Angam na Di kaya agtagtagari Di yu ipadlaw ang manok ko ti impalot yo. Ang mga numaamon ni Cynthia, kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin asumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ani Cynthia laang ti kayat ko. Sa bagay, napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka, no aklunan na ka. Isu na lang, Ay,
Sayang ti swertem iti palot ko nakmanain. Sa nabali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunton adagos. Ket into nagasawa kami, siyak tumatlaang ti boss. Ha? Un pare, siyak tumatlaang ti matungpal. Siyak tumatlaang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki. Iso nga aramidak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko ti ayat na. Aldo, nakitak dagiti nagado ang manok mo ija balayo. Ay, Cynthia. Ilakok to dagi jayan, intun aklunan nak. Idi pa'y na nga ibagbagam nga ilakom. Ang nga maging kaita. Nagaduda pa'y langit. Talaga nga aduda. Aghasang manday ta, a kinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay isaan Anyan to ngayon ti pagbiyagan ta, into nagasawa ta. No ipala ako mat amin ang dagiti tarakan ko amano. Ha? Nagrigrigatak dagi jay amano. Iso ti pagbaknangak. Ang pukawam kit din. Ay, saan ang mabalin, Cynthia? No kasta nga ron, lading itag kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Diyak kayat ti makiasawa iti maysa a mamalot. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kiti, pare Fredo. Apayin pare Aldo? Itamampay asika ti agawis nga aginom. Ay ko. Basta, uminom ta pare. Barang mailiwliwag ko man ti sakit amarikrik na. Ha? Apay, binasted nakakadini Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Iso nga awanan pare. Diakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Tibiro kam ita. Kadjay makaawat kan ka. Iti kasta, ag kinaawatan kayo. Adda nga tapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Adua pare. Kunada nga ruden. Habang may buhay, may pag-asa. Iso adi ka maawanan iti namnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, wano plastic ang nagibusam iti danong. Wano soft drinks dita. Anom ko mapare? Ay, ket pagtupra akmat. Nene. Kaya't mo asawan. Agmamamakamatan. Ay, ket sigur mat pare. Insardang ko laeng. Ang itinaburing hak, insublik manan. May mayat nga minda ito, ingam ti agsigarilyo ak. Wan mat ket di Kaya't kumatan nga isardang tagsigarilyo. Hanggang jakmat nga min maliklikan. Nang runa no kasya pakanat dagiti tarakan ko amano. Padasam ti agmuma pare. Mayat da ito uy. Ay ayam ting iwat. Isardang mon ti agsigarilyo. Agmamakalangin. Kaya't mo, taitimplaan ka pare. Ay sige man pare. Padasak man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw tiriknak. Kat jakon biro kan ti sigarilyo. Ay un pare. May mayat da ito'y ngam ti sigarilyo kunak manen. Wah! Nay! Ay, di mo basta ito pradi ka anak ko Ay, nagrugay ta kita Sana bali. Tadalo sakto intun madamdaman anan. Ay, saus. Apay, no tulado mo dagiti padam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Isaw, ti pagtupraam. Saan ka ta basta-basta itupram latan dito'y arubayan, ti balay. O nga rin makita ka plastic bottle na nang. Ayo, naikan aya. Nagadaw, ijalikaw, tinagibusan iti soup drinks. Di alandak mangar na nang.
Ay, unay ka. Apay nga kistong kayo ngayon na lang. Ha? Wampay na saya at mo't nga ramid mawal daw. Ah, nanang ikaw kayo matitikwarta. Tunggal mga apakakitipalok. Sana yan na saya aday jay. Ay, di nakman pilpilusupon na kastal daw. Ijam day ta amuma. Tanay, tirigrigat ka nga glinlinis dito ya rubayan ti balay. Ah, may isa na nanang. Dahil nga rin mo ti pagragsakak. May mayatan day tag. Nung tegsikaryo ak. Anya? Anya ti mas kayat yaw. Ti asok nga tao di ti sigarilyo. Plus ag kaiwara arungrong. Wano nalabasit ato pra nga gapo iti mamak. Ay, awan ti kayat ko kadagita. No. Ngabay, agpada asaan anasayaat. You know? Iso nga isarding mo, dagita abisyom, anak ko. Pare Fredo, Apay pare, kaslada kayat mo ngay baga ah. ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak ngamin kahit. Ay kaduna ha. No kayat mo, mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti state side nga arak. Ah, ne. Apay nga arak. Chocolate ko wano sabong ti itugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Ha? Medyo stricto nga minday jay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parekot pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin alma. Kasano nga'y kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka. Wen kasinsin. Kahit at damot lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, ken idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Angam no di na idyan dagita bisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Ang kasinsin. Awan mo't katibibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Ah, Amangan no kanayon kaminto nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kastamatan ti panagmumumana. bayam. Taibagak to nga ruday takan kwa na kasinsin. Buwan kasinsin, makapaturn off ngamin ti kinalabasit tingiwat na, nang runa tingipan ken bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle. Ay, nagdugyo ta kitaan. No kasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan alma? Inidya kon ti palot. Sigurado ka? Uwan, uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak si mursurot. Nagbalbaliw ako na alma. Ay kat nagsayatan ngay adenggan no kasta. Tingay panag mo, ma'am. Insardeng mo ka din? Uwan, insardan ko na alma. Talaga nga rod anapudno ka iti panagayat mo kanya. Launay kasano? Aklo na nakngarudan Gaputan na riknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko. Aklonan ka nga rodan, Aldo. Agpaiso, alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak iti kastaunay, alma. Agyamanak ta sinong bata mo't laangan ti ayat ko. Agyamanak, alma, my love. Ngamni, ikari madimon sublyan dagiti bisyom, Uwan, alma, ikarik dayta. Nanang, agsagana kayon. Anya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Da, nay, kasadawa dumanon tayo. Kaawampay mo nubyam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amuyon to intun dumanon tayo ni Balay da nanang.
Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang. Nay, mayat tiisan mo ita, pare Aldo. Ah, Kasi na naragsak ka. ay kat siyempre, pare. Ngamin, kaayan-ayat kun ni Alma akasinsin mo. Kat agkalay sa kamin iti mabiit, pare. Agpaiso? Wun. Nukasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay, pare. Ay kat na, agyaman iti tulong mo, pare. Ita, tanubyamon ni Kasinsin Alma. Mabalin mo man nga ruden ti sumurot kada kami, je palutan. Wun, pare. Ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kititita mo man, pare. Medyo nabayagan ka. Asaan ka nagmama? Iliblibas ko lang no ka. Atoy. Marang laang gayam amin nga impakpakitam kanyak, Aldo. Kasinsin Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulbod ni Aldo. Ay, kwa Kasinsin. Denggan na ko Alma, my love. Agpalawagak. Ay, makamu ka ditan, pare Aldo. Ah. Panawan kayon dito, Ha? Ay. Agpili ka man laangan, Aldo. Siyak, wano ti bisyom apalot kan mo ma. Ay, kuha, my love. Jay, Anya, kuha. kwa. Anya tinapatpatagkan ka. Siyak, ano biyang? Wano, dagiti bisyom. Ay, Alma, napatag ka kanyak. Ang napatagmat ati mamak. Kastamat ng dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyagak. No kastarod, lading itag. Ngam sa anak amakikalay sa ka. Anya? Agsinatan, tadi mo matgayam kabaulan ti agbalbaliw. Da. Apayan, Aldo. Kasla ka mula agkong runga abaka ditan. Ay, awanan na talaga. Anya ti awanan, nasasawam. Awanan na. Sana na matuloy ti kalay sa amin kini Alma. Ha? Di na kano kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken mo mador nanang. Nagsakit na lang nagsakit. Kay kakay, gonggo na ma. No ko natumot nga mingkin ka. Ngay japaw dagita bisaw. Ang natangka mo nga minti ulaw. Ano sa muna ate ag may sa. Kay sumuk ti pinili anak ka. Ha? Miss F, inayat kumat ni Alma. Isuan na sakit mat ti panangisina na kanyak. Nga manyangay nga rod, kadyak mat kabailan nga aramidan ti kondisyon na kanyak. Manipod mat idin, jakon nagarampay iti sabali, kat in pamaysakon ti panakipalpalot ko. Ngam iti saan ang nagbayag, inot mat laeng, anaibus ti kwartak, gaputan na igumunak iti agduduma a klase ti sugal. Aginggaan na ilakok amin dagiti taraken ko amanok. Lumaklakaya kon kat ditoy ko amapanpanunot dagiti biddot ko iti kalabas. Ay ayak unay ti bagik gapo iti panagmaymaysak. Iti agdama kat agmanmaneho ak iti taksi kat agbibiyahe ak ditoy Bagyo kan Benguet. Ipadpadas ko lattamet ti agar-aram barang adapay mangayat kanyak. Ngam awan sameten gapu talakaya kon ititawan ko anasorok a 40. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aldo. Ken ka pagayam, Aldo. Makaisamak dito'y inpatulod mo a kapadasam pagayam ko. Ang amanyangay nga rod, talaga akas tatibiyag.
Ay kat anusam ti agmaymaysa taan niya nga ay kat pinaluspusam met idi dagiti babae nga agbalin kuma akat ako naynay mo. Inununam met ngamin dagiti bisyom. Nga mala, di ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y agtawan iti nasurok a 60 kat makasapul dalatta iti kapunganda. Si kantulakit din nga agtawan laang iti nasurok a 40. Kunada nga rudan, ipalapal mo ni ayat bareng maisalat. Alakastan pagayam aldo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ipatulod iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nuadapan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdamak ket addaak dito'y Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibiglay ti pakasaritaan ti biag ko bareng kunak no makaibati met iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga ti agsalaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit ka matanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel. Kat pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya, ang apay, anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakila kwarta iti kumpanya pagtrabahok manang. Anya? Dayta ti pudno. Indarom naktibos ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta unay pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay Awan iti sabali a pagkamangag. Iso asi ka tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige, sige. Agnaad ka pa'y laang nga ro dito'y balay ading ko. Agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama, tani. At dadagiti katubangak dito'y balay mi. Awan manang. Awan parikot iti dayta. Tinapatag. Ada pagnaana. Anya, agyan dit yung balay ni Raisa ko nang bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yung dit yung balay. Adala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naidumpay lang matikabsat mo dit yung balay. Lakay, saan anasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Ure kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita na iti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na.
Okay ka numatan ti amin lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid man iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mat siguro lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Amom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Diyak lapat yun na Leonor. Noon ay lasag ng timadi nga aramid na. Saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken amumot adudwa kami laang nga agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali? Siyak ang mismo ti mangitulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan, manang? Diyak ulitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at ba't nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang nagdalos dito balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan-kan Awan ti rumba nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbi ti kaaddak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mat adelikado asasa mom Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na idi. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta, Nelson. sakit daytan, Leonor. Nung kita klase ti aramid, narigatan na may kat. Lakay. Isang awan kas tayo aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang at ti wallet ko. Aminan, napapatagabanag dito balay. Amangan kit din mapukaw. Anya? Di mo ikoy-koyo kiti grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. Anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamot. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay. Una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaadak dito'y balay ta. Kaslabang bantayan na dagiti garaw ko. Idi na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanyak. Diyak mo na niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mga sipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano kilo na na. 5 kilaw. Tay man nalo ng abagas ti itid maw nakaw. Ay, wala na na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga rod na. Mano kilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 kilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na. Nay, apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyen ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige,
Agawa am nga raod barawk. Wala na, mapit lang. Dahil tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man kit di ibang ko? Ni, ado mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pwesto. Awan kasta kadakkel ti collection ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagad, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Wala, idulin mo kit din tayo ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mo barawk. Kastamat ka na kayo na. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa barawk. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok agam nagtangkan matintad mo. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo no sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raod barawk. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga ron tigim matagak barawk. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunakmanan? Ala, umano kayo dito. Makadisturbo kayo kada iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Bareng makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho nga itap applya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kasta ya. Wen manang. Sapay ko mga ron ta makastrekak kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak nga minan kada kayo manang. Jakmat kayat nga agnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, no siyak laang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo a Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaedak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wen ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apay nanang. Agoyak kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta unay sakit ti ulok. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Nabara kayo ngagpaiso Ay, jay siguro pa nakarbis ko kalman. Mabiit na ang tamangalaak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, andan tumot ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mati bagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Surong kon. Nay, sa dino itayan tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apay, itay pa di kay makaid na dita. Apay, ano ti birbirukan nyo nanang? Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangidiswak. Ang awan mo't tan. Ay, saus. Kunak met ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runak at adasimmang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay, sus, awanan napukaw Ha?
Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang taday jay titulbak ti aparador ko. Dahito ka di pitaka, birbiro ka niyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, uwan, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak imisbo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamat ngay, asaan amay subli. Kat dat-datayo laang mati adda dito ibalay. Dahita nga rudket. Dat tayo lang nga ruden, nga mapukawan tayo pa'y laang. Dahita, tinakaskas daaw, nanang. Jay bayak ngay, uncle. Barya asasawa mo't. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tiintad yo asuklik. Di nakulawan ko nakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito balay, ading ko. Wen manang, kasta nga minti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ija lugar da. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod tamataginayon matanti kinaragsak yung ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami ang nadaan iti anak. Ang anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di Ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, kat agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyarminto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Unay ka, Nelson. Awan lang arudan gay tao dito'y balay. Ngumkas tapay lang ang ti panagsasaom kan kwa na. Katakpay sumat. Isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala Huston, awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim ta sardengam kumamatan. Oho. Ti kunamket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, dita ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito Agsubli ka dito Leonor! Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsukli mitay kanya. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayo matagimat gatang kanyak? Gimatang akitay, Barok. Dahito'y manti ginatang kaw. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklaik. Ang indibilang at tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 laang mait. Kurang iti 500 tinsuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao.
Iso pumanaw kan ditoy, no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. No kung pumanaw kan. Ni, apay nga eh. Di mo laging bagan ti uyok mo na eh. Nabayagan day ta eh. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan kalaangan ama pa nagpa-check up. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga nagiti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lang ay. Aging bagak tumat lang kung naklangarunan. Sayang lang ti kwarta mapanagpa-check up. Ang ay na. Nagunog ti uyok mo lang ay. Daran samot ng tinsarwam Nelson. Ungarot, bakit? Malit samat nga paisuday ko yun. Tinasaya, papantanangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? Ada ka numat lang cancer mo. Ungarot, diyak pa'y kayat ti matay. Ay, katang kararag ka, anak ay. At naasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na. Nagsasaor ako ti grocery. Nangarulay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko. Bakit? Pangasim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy kanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag. Bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at dito nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-adapi mintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag ngamin dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso si Muro takmatan Kastaya, ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, day jay. Aday ti silat mi. Masakit ni Manong mo an Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpat kan kwa na ating ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. O may ka, mapantay ti ayan na. Agyaman iti tulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talaga kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kit di. Pagkawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakis. Ngayon ti kinapuno na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagkapagpababayak ita. Manong Nelson? Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam siga. Nagbalata ka amin kanya, nagitimbag-bagakan ka.
Isasapay ko mata mapakawanak, ibag, Raisa. Ay na, lipata mo dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Tikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti panagbiagyo. Huwag nga ron kumaning ko. Kaya't ko pa itiyang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibasit nak idi, inoy uyaw nak, ngem nakarkaro pay gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ti ta Pilipinas ti asawa ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao, ngem di damat dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes at tulungan da ka amang ilintag iti nagbitutam, saan met ta nakarkarokit din nga uyawan da ka. Tagayam, nakarkaro pa'y ti bulok nga ilamlamang da. Kunada nga rudan ti tao am ayroruman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.